lapho babizaba anye Mawongisena lapho babizaba kunesikhathi esingadliwa ngabantu emhlabeni. Kunelanga kunesikhathi lesingadliwa ngabantu emhlabeni. Lilanga lokuthi kubitwe amagama labanye. Sikhathi sokuthi kubitwe amagama labanye. Labatawubitwa balive lelo phimbo libabita ithi lenyawo ekhuluma ithi ngabona lo mbono wempitwa kwemagama Jesus ithi baba baningi bosimlidile kodwa nakubitwa lo simlidile lo utawuresponda simlidile lo noma babosimlidile bonke but lo bitwako utawuresponda ngoba kutawufa yena ukuthi ngiyabizwa. Hallelujah. Ngicela salo sizwe bazalwane. Hallelujah. Angakabitwa lamagama. Jesus. Ngakabitwa singakabitwa ungasho nawe ukuthi Nkosi lapho ubabiza abantu balungiswe na. Hallelujah. Sezwini kaNkulunkulu wethu atawubitwa. Jesus. Atawubitwa. 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 Phuma uyaliva lokulo. Ngoba magama alabatawubitwa angeke abitwa labo labakholwa. Sathi tawubitwa labo labakholwa. Lo makholwa Jesu. Lo makholwa Jesu. Hallelujah. Akayona live lelo phimbo. Kodwa lo kholwa. Nasekuseni uphemile nasekuseni. Lapho ungizwe lapho ubabiza abanye usilalela la
likajesu Hallelujah. lapho babiza abanye
Wasena zara tasiyamisa na baba me Paulo tulipo. Hallelujah. Siku neno la Mungu tupite huko.